I nehua te hiarau tāngata I mate I te wā I ngā whare kāwanatanga rātou e noho ana, kāore he tohu e ki ana kōwai no hea. E rua tau, kua hipa I te whakatewhatewhatanga a te kōmihana pūwherowhero e pāna ki te tūkinotanga I roto I aua whare, o tira I te whakatau rekarekatanga me te moke puihitanga. Nā, kua whakarewa hia hea rautaki e tūwai he tohu whakamaumahara ki e rā I mate. I nehua hoki, kāore he tohu. Ka whakatūria te tohu ki te urupā o Porirua me te whenua Tapu. Ko tahi mano e ono rau tūroro kiritaki tāngata o mua o te hohipera o Porirua me te whare wairangi o Porirua I mate I a rātou I ngā whare kāwanatanga. Kāre hoki whakahokia anō ki o rātou whānau. Ka maumaharatia ki tēnei tohu. Niki atu I te kotahi mano e ono reo ngā tū pāpaku I te urupā o Porirua me te whenua Tapu e takoto muna ana. Hore kau he tohu maumahara. There's roughly 1,600 graves within the cemetery, and then we've got a further 111 graves also up at Whenua Tapu. E tahi o rātou he tūroro I noho ki te hohipera o Porirua me te taiwhanga ma te hiningaro. Haere noa te wā kua kore ingoa ki ngā wāhi o ki nei. Te wā nei he tino pauritanga kau me ki rātou kwahinga kei runga te whenua I runga te whenua Ngāti Toa. I ngā tau tāwhito pahuri ake ka taia rātou huri no te motu. Ki te hohi pere tēnei, ki roto ki a mātou, te kāwanatanga I hanga. Kua hinga ana me ki te katoa, ki roto ki a mātou I nehu ana, ki roto I te whenua Tapu tēnei. Kore e rākau ingoa, me ki kei whea no wai ki a rātou e takoto ai. Te mohe ana te ngākau, tino pauri te ngākau, te kāwanatanga me ki kore hapai ana ki a rātou, I whakamanatia ki a rātou painga. Ai, koe nā te whakaro, ko tuenā te hikoitanga o rātou. Mā te kaupapa maumahara nei e whakawātia mai ai he wāhi maumahara. Kua tonoa ngā whānau kia whai wāhi atu ki ngā mahi waihanga. We've had 130 families come forward so far, which has been a really great turnout, but we're really keen to hear from as many families as possible. We've tried our best to make this a really inclusive process. Kua rua a Aaron Smale tau tohito I te ao pāpāho e kaui ana I ngā pūrongo mo ngā morihu o ngā tūkinotanga o ngā whare a te kāwanatanga. Ko taua take tonu te ia o ana mahi rangahau tohu kairangi. You think you've heard it all and you can't be shocked anymore, and then suddenly something else comes and smacks you over, and it's it's hard to comprehend really. It's almost a metaphor for people being silenced really. I mean, death is the ultimate silencer, and it's and these people's stories, I mean, I've heard a lot of stories, but these people's stories will never get told. Kei te whakapono ia, kei konei hoki tōna tūpuna e tētahi poka kaore whai ingoa. It's kind of upsetting to me that, you know, he was grieving and that's became a reason to stick him in a place that's for people that were unwell. You know, he wasn't unwell. He was upset by losing his wife. Ko tā ngā kai kōkiri te kaupapa nei, he whakaua anō I te mana o te hunga kua tanua. We've got a published list of names on the Porirua City Council website. If people think they do have a family member who was buried here in an unmarked grave, they can search the list on our website, and we also have all of the contact information if people would like to get in contact with the project team. E tūmanako ana ka mutu ngā mahi waihanga I te tohu maumahara hei te hiku o tēnei tau. Ko te manako ia ka mutu ngā mahi hanganga hei te puku o te tau e tū mai nei.